Ka sarang retired legends kabri kawai na kakunhon nilek kai futsal na kasinong malki klayo ban pli ya ka jinglek kai tournament kabri tang na bantai para nong sinong jong kasinong malki kani kalong sibentaru ban ye itho itha berban wanra ka jingya tli bar ka jingjan para sinong lingba kani ka futsal tournament ki ripa khmat ki badan benta ha kani ka jinglek kai ki kintop yu ba Manuel Badwar ba Fantin Joseph Lakdong ba Emba Simli ba Miguel Badwar bat kibai di kirurang ba. Nakaliang kinong kren kila itu baha kani gijingile kai omdon bahe ni barit hendai kia burom ibai ya ibai kum shiyeng sisem kum shipara bat kalong ke basang tanat bakum kawai ke yeng kesem ke dan bentalang bat banya iet jakemen. Ha kani ke simply ya katonmen ke kunhon jangka erang FC kelala ban peliam no ya ke Richard SC dan nyogo la sau ka kunhon jangka kensai kendai kelap peliam ya ka Cruzeiro FC dalai go laar ka kunhon jaka Francis Warriors kelap peliam ya ka Youngskam da saugo la not bat ka kunhon jaka Sawayom kelap peliam no ya ka Troopers FC dalai go laar. Said I made up my mind this time. I'm taking it Hey!
Oh, goal. Arvin siap itu sebagai yang kuat mah. Oke. On. Player of the match. Idan Sawat, ya kini ka Cik Ai Subha, kini ka Chan Miet. La donate da iway na kipara ng lakay tay ba Koles Emle. Semangat ti nam ta jungi. Ka fast match chapdang jong ka Kersiel. Bat ka Kendai, Sai Kendai. Ayo da iba Long. Pak Long Stefan. Hai sini, yang lang. Hai sini. Bajut. Baju. Sana kacang bang rumah. Mari sana. Sundul tema dia dah kinong senong maki hai jong bak krau bat kibobon. Nga bat krau man sha shu ya tu khanan det ba ngadai kenu ya bak krau asro shu ya le hai. Lakot shu ya kena kli. Nadu wami kane ka futsal kawan ra kacing ya pinyachan kacing ye bat kacing ye itu itau. Dengan ai kacing kli gerbang hadu tata ya kini ki organizers ki washim ya kini ka sinjam kebalang wanwara kacingnya delay kacingnya pat kebawah mendat kadi kebakam gerbang kalong ba ya itu rasional berkau jadi police pun ya kita punya bagi nak militer ba kani ka futsal league kana ya bitiang macam kemat berkumcu ya bisa kira orang ba berokat iba dan laga jong kacikri laga jong ka yang kesiam laga jong kaum kecam andai pia pelai perkenang nomor pisto kawiro kalong ba na benda kacik ba cikia yang aero baling ba kacing mi jangan ka futsal om tang kacing yang tele kacing ye jeng ya itu tahu kalau irap yang iba yelesi banyak keren perarang ba ne idon la kacing duna aga karkomem ndai i la sutho ban balan je kacing em ba ban bo ya ga kwat ga kya kmat police pun sai sien ngam da ban sliam bra de baro ki game ngi ba itanan ba itu ki ba yo ya most volleyball player di balong well deserve pada lekai bha bat ngasung ban ai ke chukle baro ki game ki balai shimanda ban kham dang ki bado bayo ek MVP dang ai ke chukap ti dam lekai ku ne. Jadi kecing lekai ku jungi. Kemba pilai I kene ka moto jong kene ka kecing lekai jungi pita pej anto ong Islam jingnya teli. Mut kene ka badan di Islam mut banyak telai pa pramangi. Wah, aman lumba jong kene kecing lekai. Ye ai ba Ali sedang juga nak kacing keren snow ini nara. Kacing keren football baik. Dan sudah kacing keren snow, kacing keren atai bola kota atai dah dari. Sudah keren football baik dan sudah kami topik dah. Kalau kadai ya iba, kacing bu kacing lekai ini kacing lekai. Kalau mohon rak ya kacing iet, kacing itu tahu. Mana ni cekmat ni lagi dah kacing dia kebacan yang senang tahu. Kalau kacing acing pun kena kacing kanduk sah dia kiwi pada senang tahu mah. Yang bagi lah long kami cacing lekai. Kapten masuk bah, dalam sebelum nak kumna, masuk por dekat red pagi tu macam malki, baik bahasa, sebentar suki kena, syong habis siapa punya hang masuk bah, kanang mi kasih, nang suai cat, nang duna kata cik kena, sedang tahu dah. Sekarang ni kamtam kita lalai pesan yang ni ke generation juga sekarang ni saya im kamsliam mah. Kacip perkara ngakin nolak kami lo fit dah, lo kau jadi emilon. Dengan internet hai kesenangan tahun kodang net pergi macam mana kalau sibuk hai kita lumayan gini tambah ke compare pak tu pun tambah ilah itlai lang kita kalau kamu tu hema kata jing itlai lang kain kaya orang pelan
tentang kata ketian hang ai cekermen ya ka kinong penyan kapam spesial lai penyan kita lalai kita merira tengah-tengah rak sujoin mai tama kat badie ang nai sekpan kat kai kemalki kan nangko kat kapol tiling di kop herokan polisi bon bang polisi bon ini dan kena ngot dan di muskungut lak nok noi ladan prapungut naboro isnong naboro hidong naboro dikletai eleksi matalang di football kecil pelang di football kalau baik kecil can kecil telai kecil prasnong hangdai nyim dan rek cikran kimi cikran do idan betak wi kecil cikran kalau baik cikit snong bagin inong maki hai di ora kan kusa ba lak nok noro kecil telai ka di bendan hasnong hatau dan ki player cikran da ngwi do hangdai menta masnu lai iet ba prakam do kecil pelang cuma ka football tangai ka wara kecil kelanan usus niam itu dan kesan kacuki malki futsal ini dan ini sarang nampak ini ki rorong ba baju ila kais dah dan ki rorong ba ki basa cingi nama ki do cuan bin cimentalang nai kanai yang penai belum ka borobol hai kecil tele senang hai kecil kadi bendan lingba kino ki aktivitis ni pan isim lingba kani futsal kecil tele kawan bat ngin wanra be kecil tele habok senang cingi sa sisian kata kini ketian nai ngai kubli Ba Hilal, Barki, Ba Manuel, Ba Ten Badalang nai, ta iskitri sinong, basi mentalang ini, baru kelum lang, kelem dah kan nyimdan dah kena ka, jingle ikino ka, nyim itu rai ka politik sang nai, itu betek tak kowe, itu betai ka bol, jab gol bet tak kata, tang ta macam, di lain oi, ani dan di kowe kasur, kowe tulung, tang kata bet, polisi pun, polisi acargo. Jadi tim di player bagi baru puluhan macam mentalang hak kita nak maci. Polisi pun, polisi.